dushimiye Imana ise mwami wacu Yesu Kristo iduhaye uyu mugoroba ugira kabiri turi mu giterane. Imana yabikoze nihabwe icyubahiro. Mbahaye kaze bagize iri torero uhereye ku mushumba mukuru iby'ukuri avuze amagambo akomeye cyane. Ntekerejeho nicaye hariya nawe yadutunguye nkiriya gift avuze. Rero iby'ukuri turabashimiye uhereye ku mushumba mukuru abapasiteri bakorana kamati yose y'itorero. Nkunda kubivuga ahantu henshi iyo nkunda kugenda kugira ngo baguheza agatuti kuko yarabivuze. Novuga ijambo ahangaha akakuri aka gatuti ko muri iri torero kuvuga ngo Revera Jean Paul azarigarure ni ikintu yofata n'imyaka 3 kumpamba bwira n'ukuri kuvuga ngo azakigarure akiyicuya neza akiyicuya kandi kamati ikamukurikirana abapasiteri abakristo atese uriya muntu wamuzanye wamutekereje gute wamuzanye kugira ngo muvuge ngo amen. Mwari mwabona muzategurira bavuga butumwa abantu benshi bakunda kureba ibisirimba n'ibindi muzorebe muzi ko ari umuvuga butumwa nkunda gukurikira inyigisho cyane nzanja mu bindi noja mu mukunga ariko nk'inyigisho nkunda gukurikirana inyigisho cyane kandi z'abantu bagiye batandukana. Muzi ko ari umuvuga butumwa uzuza cyangwa nk'umuntu akaza yashika akamatangira gucamba itorero ry'abandi akamarigira ubusubusa umuntu umushitsi bagutumiriye kubwiriza ijambo ry'Imana ukamuhindura abantu busa. Abantu baza batekereza ate se uyu muntu uriya muntu ni nk'imvura ate se agobotse hehe none muvuge ngo amen. Rero niyo mpamvu iby'ukuri abantu benshi bagira ngo tibiba byorosha ariko turabashimiye cyane bivuye ku ndiba mutima kandi dushiye bugufi ku bwanyu. Imana yo mu ijuru ibambere umugisha amen. Nanone dushimiye itsinda ry'abanyamasengesho iki giterane cyitirirwa ibo ariko n'itorero ryose ndabashimiye iby'ukuri bagize umwete bagiye amanywa nijoro kugira ngo bateguze iki giterane kigende neza. Murabizi muri uno muhanda dufite nk'ibiterane bigera 3 rero so gukeka. Abayumbe bose baraye hano abatari batagutara nukuvuga ngo abayumbe bose bo mu karere naha baraye kandi president Patro yamavuga ngo baragabuye ngo no munsi baraja kwanze Imana. Habe nabagaza no muyumbe turazamukanye niyagiye nukuvuga ngo baravuze ni ejo ni mugoroba naha bazorangiza igiterane niko yamba bivuga nijoro. Mubona abantu badahari naho kwa Shaddai ari ikindi giterane urumva byose ni kandi ni ibiterane binini byose utabona abantu uno munsi na makwe hari bamwe bakiri mu makwe batarasoza. Niyo mpamvu mwamubona abantu atari benshi ibyo biterane nabyo abantu benshi niyo baguje kuja abantu benshi botekereza tese niyo mpamvu nuko nguko abantu bagiye bagabura ariko titubwe akeya bo kumva ijambo ry'Imana muvuge ngo amen. Rero niyegereje nanone abo dusengana nababonye mukecuro rwose nabihaye agaciro namuze hariya nabandi kuva ejo twarabanye nejo ndabizi ko Imana izabafasha tukazasozanya kandi ejo tuzasengera iwacu ariko nzagerageza kubwira kanisa niyo hari ibiterane bazasengere hano bose bazosengere hano mu mugoroba kugira ngo dusoze igiterane cyacu. Rero icyo tuzakibabwira muzababona kugira ngo nanone umutano wacu tusoze. Muvuge ngo amen cyane muvuge ngo amen. Rero hamwe n'ibyo nanone n'abandi bose tutogenda tuvuga baturutse mu yandi matorero ya Faustin nayibonye abandi baturutse mu makanisa atandukanye tubahaye kaze mu ijambo ry'Imana. Rabo twabanye uhereye ejo uhereye nijoro twararanye hano none dukomerejeho ejo tuzasoza ni mugoroba kuko bimeze. Muvuge ngo amen. Nanone nshimiye umuvandimwe mushumba Moses hariya twabanye nijoro kubera impamvu nyine yari yavuze yari yayibwiye nyine abayobozi bari bamutumiye ariko ejo ni mugoroba twarabanye hari gahunda yari afite ku rusengero zatumye nyine ataba hano nijoro ariko
tuzabana kugeza ku cyumweru. Muvuge ngo amen. Muvandimwe nawe turakwishimiye. Azabohoka cyane keriwe kera karama avuga ngo nakazi rimwe. Urumva yerekwa afite mwuka agira Imana. Muvuge ngo amen. Izukuri twaraye tuguwe neza. Twaraye habaye igitaramo cy'igitangaza biteye ubwoba, twaraye twinjiye mu bintu. Alex nuko nyine yaratuzamuye, yiriwe mu bukwe nkuko mubizi umukobwa we yakoze ubukwe, aracyarushe, baracyari mu iharusi, aracyafite abashitsi, ariko twaraye tubanye muri iki gitaramo, abantu twarazamuranye cyane, ibintu byari bimeze neza. Muvuge ngo amen. Tudatinze nkuko nije wa mbere, nanone reka twinjire mu ijambo. Umusomyi wacu nanone nadufashe gusoma, ni mu mpere mikrofone, nadufashe gusoma uriya mubyeyi, mu mpere mikrofone, turagumiza dufatikanye. Nanone dusome mu gitabo cy'Abaefeso, gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 6 ivensi yayo 18. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice 6 ivensi yaho 18. Aravuze ngo musengeshe umwuka iteka. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso. Musabira bera bose. Amen, amen. Abatesalonike ba mbere 5:17. Urasomaho umurongo umwe gusa. Abatesalonike ba mbere ibice 5 ivensi yayo ya 17. Urasoma umurongo umwe gusa. Aravuze ngo musenga ubudasiba. Amen. Muvuge ngo amen. Kurumva bose ni ukuvuga ngo iki giterane tikizorangiza, yarahishuriwe kuriya umuvuga butumwa. Ni ukuvuga ngo niyo hari igiterane tikizarangira niyinga. Ni ukuvuga ngo dusenge ubutagira gute budasiba. Ni ukuvuga ngo nuguprolonge n'akazi rimwe na kabiri kuzageza Yesu agapfa. Turangirize mu iteme yacu baduhaye tuvugaho muri Yakobo ibice 5 ivensi yayo ya 16 na 17. Niho turangiriza. Aravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Amen. Muvuge ngo amen. Turi kumwe. Muvuge ngo amen. Tidusubira mu magambo cyane, ariko uno munsi teme y'uno munsi wa none turavuga inyungu 9 tubonera mu gusenga. Abafite za agenda amakaratasi cyangwa amatelefone bandikamo, uno munsi wa none turaganira mu inyungu 9 tubonera mu gusenga. Erega uribaza, erega no mu gusenga habamwe inyungu. Muvuge ngo amen. Nimba pasteri yaratubwiye bigabo hano ngo hariya hariho afiya, hariho amazi, ngo wumva inyota, bari bamabazanye ibintu hariya, uwumva inyota kuriya gani inyungu baza bashaka, tubwire ngo ni ikindi baza bashaka ubwunguke. Nimba mwene data hariya uri hariya ashaka inyungu, ukagira ngo Imana abanyamasengesho cyangwa twebwe Imana iyo tikeneye inyungu, icyo nicyo tugiye kubwirana. Tugiye kureba inyungu ziva mu gusenga. Aya masengesho twagize, iki giterane ni hejuru yo gusenga, turebe iyo tugize amasengesho cyangwa se giterane inyungu zivamo. Ikintu cyose kigira inyungu, icyo wishoyemo kigira inyungu. Muvuge ngo amen. Tidusubira mu magambo twavuze uru rwandiko, titurusubiramo. Twavuze ba Yakobo 3 twarabasobanuye, tuvuga uwanditse iki gitabo wari we, tuvuga n'intego zigera 8 zingenzi muri iki gitabo. Twarabivuze nijoro, twaragisobanuye cyose, titugisubiramo, turakomeza tuje imbere. Muvuge ngo amen. Nanone umunsi wa mbere twavuze inzitizi igituma tuza dusenga amasengesho yacu tiyumvikane. Ukaja amasayina, ugafata igihe kirekire uri mu ntebe, ukaja mu ikanisa, ukaja hariya muri kiriya cyumba batwubakiye, ariko ukazuba sana vapa tibigenda, ukibaza ngo ese niki.
naracumuye ni mu rugo rwanje ni umudamu n'abana n'ababyeyi banje n'itorero se ryari bigenza gute ariko twasanze twavuzeho amagambo 5 abantu igituma usenga tusubizwe yenda hano ndatekereza uriya mwene data nawe turamushimiye wadukurikirana kugira ngo ubutumwa bukwira ahantu hose nukenera icyo byigishwa niyenda umunsi dutangira niho atarahari ariko nijoro yarahari nukenera kuri YouTube yo muri urusengero zakurikirana izo nyigisho kugira ngo nawe utaruhari kugira ngo zigufashe muvuge ngo amen. Nijoro twavuze position zingahe 7 umuntu akwiriye guhagararamo agasenga kandi Imana ikamumva igituma kurya igituma narababwiye reka mbabwire turuzi iki kirato nambaye cyangwa icyo wambaye ukunovanya iki cy'uburyo kakigera mu moso umuntu wese no haguruka sinobasha no guhagarara no kugenda kwaba bavuga ngo nambaye amatambi no gusenga niko kuza kugira kuriya ziriya position nababwiye hariho igituma tukazo buwigira ngo impamvu abantu baza batekereza ngo igituma Eliya yagiraga matayo 100 kuri uriya musozi wa Karumeli tugira ngo ayo matayo yazaga yasengeramo ikintu kimwe nakundaga kubaza ariko yarambabaje ariko tuzamusanga mu ijuru yari inshuti zanje uriya mugabo w'umusegegi wapfuye representa wa kadese yose Samusoni nabaye mu wiwe nazaga nduhanga akantumira akaja mu Burundi yari inshuti yanje magara yagijaga muri Israeli buri gihe cyose akaza akamubaza amakuru yo muri Israeli uzugira ngo impamvu niki nukuvuga ngo ari ya matayo 100 habaga ibyifuzo iyo yagiraga ibyifuzo by'igihugu hari ubutayu yasengeraga mu gihugu iyo abagore bagumirwaga mu gihugu hari ubutayu bw'abagore bagumiwe muvuge ngo amen nukuvuga ngo ari ya matayo yose yagiraga signification yabyo akaza nukuvuga ngo ari ya maposition ababwiye nicyo gituma nukuvuga ngo iyo ugiye mu position itari yayo uba wahushije Imana ibi yakubwira uyiga wagiye wahushije wagiye mu mwanya utari wayo muvuge ngo amen nibyo twavuze abari bahari sinzo nshatse ko narishatse gusa ngo mbasogongeze nka titre sinobisubiramo ni byinshi ariko tugiye kuvuga hejuru y'inyungu tubonera mu gusenga erega uko abantu baje amasayini erega ukutwigomye ariko muzi bitose twari dufite ibyukuri navyuse kare sinabaye nari kuba mu bukwe bwa Alexi cyangwa n'ubwa handi kubera murabizi dufite igiterane kandi natwe turabararse muzaze muzabane natwe mwamubona inzandiko izi ni inzandiko n'izindi natanze namamzukira muri cyber no muri office mbanandika amakanisa agera 200 kuvuga ngo wandike inzandiko zikubitamba kashe uzitangu uzishire muri envelope nukuvuga ngo narangije kukurangiza gutya ndoga namaze nukuvuga ngo nari mfite akazi tumaze mubona pastor ampamagara mbasohoka nukuvuga ngo dufite akazi kurusengera ibikorwa bihabisimburana zo kwitegura uwo mushitsi na kane tuzoba turi hariya ku kibuga cy'indege tugiye gutega iki cyumweru tutangira nukuvuga ngo dufite decharge iremereye twatwitegura muvuge ngo amen bituma narishatse kubabwira ngo bituma tutabona umwanya nyine wo kuboneka abandi bari kubera ku kazi nguko twaza tubona ta handi twari gutangira inzandiko ejo n'inga niho baza bazitangaza biba ngombwa yuko tuzizana hano tuziheze bamwe batabona bene nyirazo ejo tuzaziha abana bazijizane mu matorero yabo reka tuvugane bukeya kugira ngo duhereze umuvandimwe nawe akomerezeho muvuge ngo amen ariko ngo nduva Imana Rugabi ya force yahageze kandi mukandi kanya nituja kurangiza turatambana na ya force nabandi tibaba tumiye se kandi nejo muzaze tuzarangizanya igiterane barabatumiye mukwiriye kuza tukarangiza igiterane inyungu ya mbere tubonera mu gusenga gusenga bituma tuba maso inyungu ya mbere tubonera mu gusenga bidutera kuba maso turagenda tubisobanura nanone wa musomyi twahaye mikrofone nadusomere kugira ngo tugende kugira ngo tubereke ibyanditswe byera Matayo 25:13 gusenga
bidutera kuba maso. Soma Matayo 25 umurongo wa 3. 13 nuwo 13 murongo gusoma. aravuze ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. muvuge ngo amen. Amen. Abatahabonye ni Matayo 25 ni verse yayo ya 13. muvuge ngo amen. Amen. Inyungu ya mbere tubonera mu gusenga nukugira ngo tube maso. Iyo niyo nyungu, nico gituma tuje zakanyarira, nico gituma tuje amasayina, nico gituma tuje hariya kuri iriya misozi ndarinze nkubwira urayizi kundusha uzuyijamo. Niyo utoje kuri iriya musozi naha mu cyumba ni ku musozi, naha ngaha mu ikanisa ho mu musozi. Urwitwazo rwarabaye abakecuru bakavuga ngo jewe sinoba nkigendera mu modoka, sinoba nkibona amafaranga ndangiriya, ariko uruya n'urwitwazo no mu wawe ni ku musozi. Muvuge ngo amen. Amen. Inyungu ya mbere Bibiliya itubwira tubonera mu gusenga ni ukugira ngo tube maso. Muvuge ngo amen. Iyo tutari maso turibwa mu buryo bwose, mu buryo bwa kiroho. Reka mbabwire, nzoza mbaheza ingero si biva mu mutwe wanje, ni ibyanditswe ahangaha byahumetswe n'Imana. Reka mbaheza urugero kuri ba bakobwa 10. Muvuge ngo amen. Batari maso. Hari ibintu bitandatu sinashatse nari nabyanditse hariya nari kubabwira. Hari ibintu bitandatu bisanga kujya kwa uniform y'abana bazabambara. Bari bahujije bose. Bari mu nzimwe, bari bambaye amahuza amwe, bari bafite amataba. Hari ibintu bitandatu isomye kiriya bari bahujije neza uniform neza. Ariko wombwira ngo ni impamvu umukwe yaje ariko barahunikira kandi bamutegereje. Ni nkuko twese twaje hangaha tibika gutangaza. Muvuge ngo amen. Iyo nsomye kiriya gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana kiza kintangaza, kiza cyamba kivuga ngo abagabo babiri ngo bazaba bari hejuru bahaye basakara, izitanga imigani ifatika ngo babiri babatekereza. Kurya twazaga dusakara ugahamagara uwanya akaza kugufata. Hari abagabo bari bazi gusakara, ngumwe azagenda impanda nivuga agasanga yasakara nimba yitunganye, ngumwe azagenda undasigara ikamiru ikamigera no ku mugore n'umugabo azakavuga ngo bazaba bari mu nzu ari babiri, umwe agende cyangwa undasigara. Muvuge ngo amen. Bizoba bitewe n'iki? Bizoba bitewe yuko yabaye maso. Muvuge ngo amen. Nukuvuga ngo abo bakobwa nabo bose bari bafite amatabaza, bari bategereze shebuja ari we Yesu Kristo. N'ubu ngubu cyatumye tuza no kugira ngo dusenge tube maso. Yesu Kristo naza azasanga turi maso. Amaso tuvuga si ukuvuga ngo nzoza ndara mbona nkanuye ngo Yesu azaza. Muvuge ngo amen. Ni mu buryo bwa kiroho. Nabo ngo mukwatinze ngo bose bararyama bararagana, tumva neza bari nk'amahaje. Baravuga ati yemereka uko ibitosi ijoro riragiye nimureke turyame. Bose ngo bama bavugana bararyama. Ngo wabaye mu gicuku cya nyuma ngo bumva urusaku rurabaye. Umukwe ngo yarashitse ngo bumva urusaku rurabaye, ngo baranyagara ngo barazuka. Ngo barya ngo batanu ngo bari bafite amavuta mu matabaza yabo. Ababo ngo nabo bari bafite amatabaza ariko atarimo amavuta. Barababwira ati yeme uko twazanye kandi gikorwa kimwe kandi twese duhatuje gusanganira umwami, nimuduheze ku mavuta. Baravuga ati no, nico gituma kuja mu ijuru ari ikinege. Nzogenda nyihasha sigare cyangwa nyihasha gende njewe mutima sigare. Reka nitangeho urugero reka gutanga abandi. Muvuge ngo amen. Kuko baravuga ngo aya mavuta dufite tiyo dukwira na yacu gusa. Bishatse kuvuga ngo ubukristo dufite si ubw'abantu babiri, n'ubwanje ufite ubwawe nawe ufite ubwawe. Aravuga ngo nimugende, haracyari ugiyayo uturuka mu marembo bagiye bamiriza, nimugende mubahanjuzi kugira ngo mujumve. Inguko yo kubwira ngo genda kwiduka niho mujumva, genda hariya uzane petrole ushire mu itara nawe uboneze kugira ngo uje gusanganira umukwe. Muvuge ngo amen. Bibiliya ngo turavuga ijambo ryo kuba maso, kuko batari maso, bari basize ibirato, bari bagize ingohe neza, bari bashizeho na zatiro, bari bambaye bikwiriye ariko kiroho. Muvuge ngo amen. Batari maso ngo umukwaje ngo bagiye nyine mu baranjuza ngo umukungu yamayije ngo urugi rwamba rukwinga ngo bagaruke ngo bakomange wapi turugikera rwakiza. Muvuge ngo amen. Nukuvuga ngo gusenga, igituma dusenga, inyungu ya mbere tubonera mu gusenga ni ukugira ngo tube maso. Muvuge ngo amen. Tanga urundi rugero rwa kabiri kugira ngo tuve ku nyungu ya mbere.
abandi bagore babiri bari mu nzu Bibiliya yamivuga ngo bari bamaraya muvuge ngo amen Bibiliya yamimbwira ngo yari amazi iminsi 3 abyaye bari mu nzu nta muntu wari ubariho ngo arabareba bombi babiri ngo umwe amazi iminsi 3 abyaye undi ngo nawe arabyara ngo bombi ngo habaye ko ndashaka kuvuga ngo kutaba amaso bitose kurya nibibi bitose ni ikintu kibi kurya udasenga kugize ubona abantu kurya ni bitose biza bibagira kuri Bibiliya irambwira ngo habaye mu gicuku kuko atari maso nkunda kubivuga cyane muvuga ngo amen niyenda nuko izinyigisho zitare niyingana ari kubwira abakobwa bagiye biga kujara hari ibintu bigera kuri 4 iyo umugore akivyara bwa mbere azayiga cyangwa n'imbuto arabonye nyoko uko aza kwigisha iyo ubushaye bwa mbere nukuvuga ngo wirinda iyo umaze kugaburira umwana wirinda kumwiyegereza kuko umwana bataragira umwuka wo guhumeka hari gihe hari abagore benshi bagira ibitosi habe no kumukubita ngo abyukira umwana mugaburira bikagorana turabizi ibyo impamvu ganje ndabizi nuko abantu batazababiza abagore baryamiye abana barapfa ibyo turabizi titwobivuga nukuvuga ngo iyo umubyeyi iyo ataramenyera kugira nukuvuga ngo ibere riraza rikaja ku mwana kuko ataragira imbaraga zikamuziba umwuka umwana agapfa icyo ni icyambere ngo ndashaka kuvuga kutaba amaso ikindi iyo umwana atarageza ku rugero rwo konka cyane tugaburira ngo umwana haga iyo umwana ye kandi yahaza agahaga cyane umwana aragundirwa agapfa nanje ndi umuganga nari nshatse kubabwira ibintu je naranavyize nicyo narangirijemo nari nshatse kubakopeza bukeya muvuge ngo amen reka tureke ibyo nari nshatse kubabwira ikintu kiza gitera kubaba amuntu maso muvuge ngo amen nabo babyeyi ngo umwe arasinzira kandi kuyagira ngo yamwisha bishase se kujaje nibitosi kuko atari maso arasinzira kuko undi aramuryamira ngo aje kwitera hejuru niko Bibiliya yamivuga ngo asanga umwana yamuryamira umwana yasanga yarafite kubera ubwoba kuko bari babiri bonye ngo afata yantumbi nijoro undi ibitosi kurya ni bibi ngo afata umwana wiwe wapfuye ngo aramushira mu ntumbi mwiberi ya wa mama afata wa mwana wundi ngo aramuzana aramushira kurya abavyeyi atasyo habe niyo bamukoreye sazariyene umugore ati wo mubesha kurya za kubita bijisho habe niyo ari abagore ni bakunda bari tuzaza twemera abagore baturusha imbabazi ibyukuri hari ibintu abantu baza bihara ibyivyo jewe umugore wanje ndamubwira ibyivyo izamukutira sariyuti ibyivyo abagore baturusha imbabazi habe niyo yo bari mu buburibwe azapfa neza gutibura umwana akamavuga ngo umwana wanje neza afite ingovu cyangwa ameze gute nawe ngo kanguke hasanga umuntu umwana yapfuye ngo amuhindagure arebe mu maso arebe kuki umwana suwanje ngo agire gutya ese ndacyagize nta muntu wari kubaburanya ngo aragenda ngo aje kureba ngo asanga umwana ari iruhande rwa wa mugore aramubwira ati umuvandi uyu mwana uko suwanje umwana wawe yapfuye none wamunzaniye ngo bamubagene impaka baratuka nawe urabiza abagore babiri nta bari babakiza nuko baratonganye kuja kwicara baravuga ati aho kuvuga ngo bigende gutya muvuge ngo amen Salomo ndamukunda muvuge ngo amen Salomo niwe wasabye ubwenge ngo Salomo niwe yazaga areba ibisiga akamamenya igisiga cyakerera kigurusa Imana yari yarasabye ubwenge uva mu ijuru amaze ngo baje ku mwami ati dukizega nanone two kwicana ngo bashitse ati mwami babatekereye amakuru yose maze kubabwira ati none gadukize si wewe mwami utuyoboye muri iki gihugu aravuga aratekereza Imana yari yamuhaye y'ubwenge aravuga ati sawa nimunzanire uwo mwana ukiri muzima ati umwe nafata amaboko undi nafate amaguru umwe nahagarare hari undi yahagarara hano ngo ashogora inkota yiwe nzantekereza nawe yari ameze nka kujya kwa Masayi nibo baza bagenda n'inkota ngo ashogora inkota yiwe ngo amazi aravuga ati ngiye kumucyamo kabiri umwe ajana uruhande rumwe nyina ngona avuge ngo abavyeyi bagira imbabazi nyina wamubyaye wo wa mwana ngo arekura yamavuza induru yamavuga ngo kubona umwana wanje ngo bamwice atahubwo no muhebera mugenzi wanje akamujana urya wafushije umwana ati turuzi kuki urubanza neza Salomo ubwenge bwiwe yamavuga ati dore mwene nyiri umwana nguyu muvuge ngo amen ni ijambo ryo kuba maso iyo tutabaye maso icyo bishatse gusobanura abantu baryamiye impano zabo nicyo bishatse kuvuga nukuvuga ngo abantu baryamiye imigabane yabo abantu baryamiye impano zabo bagiraga zarapfuye asigaye yikunguza nk'agasake gagiyagiga kuba ngo arandika amandiko ngo aravuga kuri rwa wapi impano wararyamiye
hano waraziryamiye tizigikora. Muvuge ngo amen. Inyungu ya kabiri tubonera mu gusenga, gusenga biturinda imyambi ya Satani. Muzo kuntu Satani aziturasa. Inyungu ya kabiri tubonera mu gusenga, biturinda imyambi ya Satani. Dusomere mu butumwa bwiza nguko bwanditswe na Luka 22 no kuri 46. Ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka bice 22 verse ya 46. Aravuga ngo arababaza ati ikibasinzirije niki? Ikibasinzirije niki? Nimuzuke musenge. Nimuzuke musenge tazavana kugira ngo mutajya mu mosha. Murekera aho ngaho muvuge ngo amen. Bonze umva message ya Cyabayumbe. Icyatumye mugira iki giterane kugira ngo impamvu mwagize nk'abanyamasengesho mutubereye mazi itorero nuko patro atari hano nijoro tumwumvishe ko namutanze urugero. Reka nawe ndugutangira. Hari rimwe nza mbahamagara na Baline na bari bose taninze kuvuga iri ati mu yawe y'abanyamasengesho. Hari ibibazo bimwe biza mu rusengero bikaba kababwira uzomubaza perezida wanyu kabicaza abanyamasengesho bose kababwira ngo patro iki kibazo ni gute tucumvira kimwe n'abapasteri n'abakristo. Uri umurinzi ari amatara muza amatara tugira muri kiriya cyumba twabaguriye amashasha muzi ku iki cyumba kimeze simwebwe mwavuze ngo tubashakira icyumba none iki kibazo cyoba kwitorero tutakizi mutarakibwira abashumba kikatwinjirana abakristo twese tukakimenyera kimwe muri abanyamasengesho cyangwa tumuri bo uko niko nze mbabwira kurya abanyamasengesho dutandukanye n'abandi ni twebwe turebera itorero tukamenya ibiri kure ibizaza mukaza ati pastor twaraye dusenze twaraye mu cyumba none nuko bizagenda none ga ijwi ryatubwiye ngo dusengere ibintu bitaragera. Kundi umugabo umwe mu Rwanda yigeje kumfasha cyane aranyigisha aravuga ngo tukwiriye kwamagana ngo ibintu bikiri kure bitaratugeraho. Kurya y'inzoka yotwinjira na muntu inzoka yotwinjira na muntu twese twonyagara. Ariko aravuga ngo ikintu cyose ngo buzoza mukirwanya kikiri kure kitarinjira mu rusengero. Muvuge ngo amen. Twari tuvuze ngo biturinda, muvuge ngo amen, imyambi ya Satani. Aha ni Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be baza basengana hariya ku musozi ngo akaza bitegereza. Muzi uko abantu ubungu muza mujana ku musozi cyangwa ahantu hose mwatangira gusenga ni ukuri n'abantu babiri wowe ukibona boba bagifata amasaha abiri ngo mupfukame musenge amasaha murebe iminota 60 ishire mufate yindi minota 60 ishize mudashize akariri uwo muntu muri iki kinyejana turimo uzomutinya ngo baza batangira gusenga ba Yakobo na ba Yohana na ba bari kumwe na Yesu yaza batraining abegisha ukuntu baza basenga ngo batangira gusenga bamara nk'isaha imwe bamara nk'iminota ingana ngo yagaruka kubasanga ngo kandi nta muntu waza wegera n'umwe agasanga basinzira kandi ijambo yaza babwira ni impamba bwira kababwira yemwe ni mukanguke kugira ngo mutagira guta mutagwa mu musha. Muvuge ngo amen. Abakecuru amen. Narimbonye umuntu umwe warosinziriye abafurero nibo bazaga batubwira ngo atatu azizi yababonaga umuntu bazaga bavuga ngo yehe adatazizi. Iba maso nawe wumve nawe izi nyungu turazirenga. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Nimusenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Nimusenge tibirirwa babingingira gusenga ni devoir ku mukristo twarabivuze ngo muvuge ngo amen. N'ubuzima twarabivuze ngo n'ubuzima bw'umukristo igituma dusenga kugira ngo twebwe no kumenya kugenda. Urabona imihanda kondori amuvuga butumwa azavuga ngo murabona ko imihanda yose yanyereye ariko muzamubibona nyakiyo muzamubona ko imihanda yanyereye tubwiraga ngo n'urubobi n'abantu bwabayinyereje imihanda yaranyereye uku natwe tuba twaranyereye ku bagore twaranyereye ku bakobwa twaribje twaragize gute imihanda niyo mihanda gabaza bavuga bataza mu kinyamurenge niyo mihanda yanyereye imihanda yose yaranyereye namukunduri yamuvuga butumwa yayigisha igituma nukugira hari ibintu biza biturinda wavuga
nkuko usoza amasengesho nta kintu ariko iyo utaraye mu masengesho udaheruka gusenga hari ibintu tusigaye dutinya kuvuga kubera abashumba ariko iyo udasenga hari ibintu biza bikwinjirana neza bikakwinjirana bikakumenansa ukarwana nabyo ukabona birakunaniye kuko wabuze gute amasengesho urafashwe musenge kugira ngo tutagwa mu moshi tugira ngo bariya bari abagabo kandi ngunda kubabwira hari abantu ngo abadawi kurya umugabo ni uzugwanya basa musoni kurya bari intwari tiborwanya umuzayifu tibibaho kuri ya satani kera yarabafashe ariko bazabamba reka ntange urugero kumwe mugenzi wanje duhatubwizanye Moses azavuga ngo Moses tutaramwitsa hasi tuzomushakira hasi no hejuru nari kubabwira ubuhamya isigantinya kubera giye kimwe bigeza kushakisha barambura banyura mu mugore rimwe banyura no mu bana banje ariko ndambara amapepa kama bafata ndi kwivuga butumwa mvuye buvira mfite equipe amapepa kama bafata kama bajana mu ifuza kugira ngo aho kandi muri uwo muhana turara bakama bahera mu gatondo baba neza amapepa kama mujana aho ngaho kama mvuga ngo twarasenze tuvuye buvira kwarivira kadomora tugiye urukundo tati Imana yambwiye twagere munsi yo mu rubarati duhura na kigirwa rivera umukanone ni watubwiye ngo umwana nawe waje mu bana baje bamahashangira ngo nyazo nukuvuga ngo ico shatse kuvuga iyo utasenze izi kushakira mu mugore hakaba induru hakaba intonganya abana hakaba umwingyanya hakaba nyoko isonyo bokuru mu muhana mubo musenga na mu badiyakoni hehe induru ikavuga rimwe mu njyana muvuge ngo amen musenge nudasenga ejo bundi nawe tuzatuvuga amakuru ngo mwamenya amakuru ya nyanaka mwamenya nuko tiyasenga yaguye mu mosha hari ibico ibyo abakuru bavuga ngo ni ibico ibinogo hari zambushi ziteze kandi ni wewe ziteze inyungu ya gatatu muvuge ngo amen gusenga bituma twemera ubushake bw'Imana gusenga bituma twemera ubushake bw'Imana vouloir ou pas dusomere itangiriro 12 no kuri rimwe itangiriro 12 no kuri rimwe kurya iyo wemeye ubushake bw'Imana Imana izi kuyobora uza wemera ikakubera absole ikakuyobora soma haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu canyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha rekeraho muvuge ngo amen amen ariko ndafashwe duhereze Imana icyubahiro haleluya amen iyo inyungu ya gatatu yo gusenga iyo dusenga bidutera kwemera ubushake bw'Imana uriya mwanditsi yaravuze ngo tukiri abacu ngo twigenge gutwara abantu usiga wamuvuga neza baragonza amajosi bitagondwa we turangije uracyafite kamere uracyari muto wakale wakera ariko umuntu neza iyo usenze wemera uriya muririmbyi yaravuze ngo Mana ngo mpindure icuma cyawe uhore ukoresha instrument muvuge ngo amen nukuvuga ngo ni instrument indangururwa nukuvuga ngo twebwe turi instrument Imana izinyuza muzana kugira ngo muvumve turi tiyo izinyura mu amazi akagenda akagera ku baturage natwe niko tumeze we ukamugagara nukuvuga ngo twemera Ibrahimu yari umugabo ukomeye kandi wari utunze ngo yamayumva ijwi riramubwira ngo vaho ngaho kandi yari afite inzu yari afite ibituko uzinga nguku kwanje nawe tasha tudafite mikoro ko nyina kamambwira ngo bari abana banyihasha mbarurunge nabiriya bintu biri mu nzu ndafite n'igihumbi no kwerekera kwandi ariko naho muvuge ngo amen arategera Imana yamimubwira ngo va kwaso siga nyoko
siga nyoko na so va muri rubanda niwe Imana izitwigishiriza va hangaha hari ibintu bitwizingiye bituma tutabona Imana hari ibintu uzazaga bimukurura byabanaga na se na nyina hari ibintu ariko Imana iramubwira ngo va emera ubushake bwawe kavo nuzova mu muryango titukubwiye ngo utandukanye na kavoma kandi so ni umupastori n'umunyamasengesho siyo sase dushaka kuvugaho muvuge ngo amen ni mu buryo bw'umwuka ukumva ishusho yashatse kuvuga muvuge ngo amen harimira haragenda harabasigaragenda ariko urabizi kuriya muhungu we Jean Paul utarashaka kuko nyine ukamwumva ijwi ry'Imana ukamusiga nk'iyo kamera kamukubwira ngo kungishi ndajaye wokwemera wewe wokwemera wo soka hanzugiye he kajado ugiye muri Kongo kandi gati yagize wogenda he uvuga kumva ibizamizireza abantu kwemera ubushake nizo nyungu tubonera iyo wasenze uza wemera Imana ikagutegeka neza arakenda Imana iramubwira niho yamuhereye ari amasezerano yose yamubwira ngo nzakogeza nzakugira umutware nzaguheza umugisha uzakurwanya nzamurwanya biriya byose yagiye avuga ariko yemeye ubushake bw'Imana muvuge ngo amen uri mu bushake bw'Imana cyangwa uzi ukora uko ama emotion yawe akubwiye cyangwa kamere yawe ariko umuntu wese usenga Imana azayemererwa gutegekwa n'ubushake bw'Imana inyungu ya kane muvuge ngo amen iyo dusenga bitwongera imbaraga soma ibyakozwe n'intumwa 1:8 iyo dusenga biza bitwongera imbaraga inyungu ya kane tubonera mu gusenga iyo dusenga uko turapakira na stoke uko turashira muri stoke kandi stoke ni umutima stoke ni uyu mutima uko udapakira ibintu bizontunga mu yindi minsi soma ibyakozwe n'intumwa 1:8 Zakozwe n'intumwa 1:8 haravuze ngo icakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen amen muvuge ngo amen icakora muzagira gute ngaho uzicare mu nzu amazu uzazihabwa tibishoboka hari ibintu abantu bazasa naho bahabingingira abandi tibishoboka kurya no kukubesha Alex niwo batwiri yayo tubwira ngo se ngugu twaraye hano nguko umuntu tikiriya ni kinyamurenge muzamuvuga umuntu ahoboye matara isigaye ihura n'igitanda yararushiraho bukata taheruka kugira amafungo taheruka kugira ngo narangiza ngo nukuri ngo twari kumwe ngo tikuriya tibibaho kurya baba babisha araya haribwa n'umubu mumvura muzu rwondo twaza tuzamo ngo amaze ngo muzahembwa kimwe ngo tibibaho kurya nukubabisha muvuge ngo amen imbaraga zirashakishwa Olivier timuri kumwe n'umudamu wawe uko mwashize muhashe ibi byo kurya byose ari amashika yamayatse ariko data yatugiriye neza zanibuka imbabura y'Ibuvira ariko data yazigije kwaka nk'amasaha birashize wa icyuya cyakwishinzara wenda gufa ariko ubu ngubu ikibiriti dakika 20 kera mukaba murari ukukera icyo narishatse kuvuga mwiteguye mwahasha abana mwabashize kuri gahunda ariko mutabifite timwosenga ngo mubona amahoro timwotaha ngo mubura amahoro nukuvuga ngo kera mwihunikiye mwishakiye nimba mushaka biriya bintu bibatunga mukiyunikira mukentare ukavuga ngo mu buryo bw'umwuka icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo ukuza usanga abantu badahaye bahamya Imana ntabwo ari abagabo n'abagabo b'abagore babo tuheze Imana icyubahiro haleluya hari abagabo b'abagore babo gusa bazoza babategekera gusa ariko mu bwami bwo mwijuru sabagabo uko tukazugira ngo abagabo bose siko Bibiliya yayakanye abagabo muzambwira ngo Bibiliya yamivuga ngo abo bagabo iyo nsamye kiriya gitabo cy'Abaheburayo Bibiliya yamimbwira ngo isiti yari ikwiriye yuko bayibamo ngo bagendaga bazerera mu mayira no mu masenga no mu bihanamanga ngo bambaye impuzu ihene n'intama tibari bafite place fixe tibari bafite ishusho ariko ngo neza ngo iyo batunguka Eliya ngo umunsi Eliya ngo seguru aseruka mu bantu
ahura usure uzwa abahanuzi bazaga bahinda umushitsi umunsi yahanuye ya araseruka mu bantu araseruka neza mu bantu baseruke gutya ngo bama bahura nongo na Obadi igitangaza kirabana ni wowe wateje amapfa ni wowe wateje genda ubwira umwamaze uzuko Obadi yamavuga ati tibishoboka wewe wahagaritse imvura ko turagenda dushaka utwasi iruhande rw'amazi ingamiya zarapfuye inka zarashize imyaka atiheruka ko turagenda utwasi twingamiye tude iruhande rw'uruzi none uramwe ngo nje kukubwira umwami niva hangaha umwuka atarama guterura akujaneho Imana izayirata uvuge ngo amen ikavuga ngo nawe igihugu cyoba mwaba bagabo batatu ikikabamwe umugabo witwa ngo ni Nowa kikabamwe umugabo witwa ngo ni Yobu kikabamwe n'umugabo witwa Nowa abagabo batatu uzosoma igitabo cya Ezekiel hari abagabo Imana izayirata bafite imbaraga izivuga ngo nawe igihugu cyoterwa kirimwe abo bagabo aravuga ngo niyo batokiza igihugu ariko ngo bokiza ubugingo bwabo tugira ngo imbaraga zazifa kugiza gusa tugira ngo imbaraga nikakurya kwa akaduta niko kaza kaje mu muhana imbaraga zirashakishwa kandi ngo abanyembaraga nibo bazateka ubwo bwami nibo bazabugiramo inyungu ya kane tubonera mu masengesho ni inyungu yo kubona imbaraga z'umwuka wera inyungu ya gatanu muvuge ngo amen gusenga biza bidutera kumva ijwi ry'Imana inyungu ya gatanu iyo dusenze bidutera kumva ijwi iyo umuntu atasenze tibishoboka yuko wokumva ijwi ry'Imana tibishoboka gute ngaye soma Samuel wa mbere ibice 3 umurongo wayo w'10 umva abagabo baza bava abagabo Imana izivuga ati no hamagaranya naka nijoro angendere muri mission yo ko iki gihugu soma Samuel wa mbere ibice 3 umurongo wa 10 aravuze ngo maze Uwiteka arazahagarara aho aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samuel nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi nuko Uwiteka abwira Samuel ati dore nzakora ikintu muri Isiraheli nzakora ikintu muri Kayole uzacumva wese umuntu ukumva icyo kintu muri Kayole amatwi azacura injereri amatwi yiwe azashuramo injereri uwo munsi nzasohoreza Eri ibyo navuze amen kunzuye byose amen umva abagabo tibishoboka inyungu yo twasenze Imana izi gutegera ikaguheza amatwi ukumva ijwi ry'Imana ariko zantekereza aba bagabo ariko kandi ikiza kintangaza reka mbabwire ikiza kintangaza iyo nsomye kiriya gitabo cy'Abaheburayo kandi iyo ubonye Imana irirahiye yaravuze icyo kiza kica intege kama mvuga ngo niyo nari naniwe niyo nari nsubiye inyuma niyo nari nkize intege kubera iyo mpamvu nukuri kose ko mwijoro sinoheberera ngo bandege bazaragubwa tibishoboka bakazungu bazabe bagihamire nyarukundo twavuye kuba gahura ngo ashike ko mukagihamire nyarukundo tuvuye ngo ashike ko arafatwa atarashika mu muhana niho n'urugenzi rwabereye abo bose ngo baracyantegereje ikiza kintera ubwoba ni ukuvuga ngo Imana yaravuze ngo kuri ndirahe Imana nzasenga uhereye kuri Abeli wapfuye wa mbere
yaravuze ngo sinzobaheza ibyasezeranyije ba Olivier bataragera hano. Ariko kurumva icyo kibazo ariko izatekereza none ngavuga ngo ese Olivier niwe Ibrahim ategereje. Imana yaravuze ngo habe niyo watanze umwana wawe Isaka, niyo wakoze ibitangaza, ndakurahiye sinzobaheza. Hari igihe ngo hari igihe intumwa ngo zizazigumuka. Kurumva umwira wanje wafoze president ngo hari igihe intumwa bariya ba Petero na ba Yohana baci ibihanga n'abandi ngo bakagumuka ngo bakavuga ngo se Mana we uzogeza kudahorera amaraso yacu. Nukuvuga ngo ese nigiye ke bariya batugiza kuriya uzokimanza gihe ngo Imana ikavuga ngo nukuri ba mutima batarahagera sinzobahe. Kavuga ngo ni jewe Esther ategereje, ni jewe bariya bagabo bategereje kugira ngo nzobaheze. Bikame bashiramwe ibintu bimeze nk'ibishura, ikabasukamo ibintu bimeze nk'ibishura ngo bakama babaka kujya kwibidebine ngo bakama basubira bakama batuza bakama bababasa. Ariko kurumva Imana ngo bagumutse baba badekarane tuwazabo bakavuga ngo sozogeza ngo akabasukamo ibintu bimeze nk'ibishura ngo baka ubwenge bukama busubira burya Imana ngo bakama basubira bakaba baba uko bari bameze. None ngo abo bose baracyadutegereje wozoza uguma kwa nayo mafuti yawe ugira mu mwana, nayo mafuti ugira mu wawe, nayo mafuti ugira muri mutualité, nayo mafuti ugira mu ikorari, nayo mafuti ugira muri département mutuyemo. Ngo ni wowe Imana itegereje. Muvuge ngo amen. Ibyaza bikorerwa mu rusengero abahungu ba Eli, Ofuni na Finehasi baza basambanira iruhande rw'umuryango rw'ihema. Ise yari umutanzi, abantu batinya kubwira pasiteri, batinya kubwira umutanzi. Imana irarakara, Imana inyuza mu gahungu gatoya kataramenya ijwi ry'Imana. Imana ngo iramuhamagara, yamuhamagaye inshuro zigera kuri 3 ngo amaze aritaba. Amaze ngo Isara amubwira ngo yarashaje cyane, aramubwira ngo Imana nikubwira niyo waza umusobanurira kurya tuzoza twemera abakuru batuyoboye. Yarazwi yazaga avugana n'Imana. Iki Imana ikubwira naho kiramubwira ku bahungu yiwe ngo yamibwira yamimuhamagara ngo atega amatwi. Iyo wagize nguza wumva ijwi ry'Imana muvuge ngo amen. Iramubwira ngo ngiye gukora ikintu mu Isiraheli, umuntu wese uzacyumva amatwi yiwe azacura mu ijuru. Muzi ukuntu bapfuye bama bapfira umunsi umwe, na ndetse n'umwana wari mu nda arafa umukazana wabo, babwire se nawe yikuba ku mupando. Nukuvuga ngo bashinguye abantu bane uwo munsi kubera kutumvira ijwi ry'Imana. Iyo inyungu yindi, iyo twasenze twumva ijwi ry'Imana ikakuganiriza, ta muntu wasenze Imana wumvise Imana utazawumva uko Imana ivuga. Inyungu yindi, inyungu ya kangahe? Ya gatandatu. Gusenga zubaka ubusabane bwacu n'Imana. Twarabivuzeho. Soma ibyakozwe n'intumwa, reka mvuge nihuta. Ibyakozwe n'intumwa ga 10 abandika niyenda ihoti duhasoma. Urasoma ibyakozwe n'intumwa 10:36. Gusenga zubaka ubusabane bwacu n'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 10:34. Urasoma Yeremiya ibice 33 no kuri 3. Muvuga ngo amen. Amen. Aba nabagabo amaze ngo aterura umugabo yari yatangaye. Erega yaravuze kurya nta muntu Imana itumva. Kurya tuvuga ngo ni twebwe abayumbe. Oya, Imana tizayumva abayumbe ngo ireka abakecuru, tizayumva abakecuru ngo ireka abasaza. Nukuvuga ngo Imana ni y'abantu bose. Uko uyisenzira kumva atigira ikipendereyo kuko tuza tubivuga. Muvuge ngo amen. Imana ibera hose rimwe, yumva abantu bose kimwe. Imana imaze kubonekera uriya mugabo Koloneliyo na Petero ngo aterura amagambo aravuga ngo nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, uwizera wese akayubaha Imana iramwemera. Muvuge ngo amen. Muzi ko bari bakoranya ubusabane uteye ubwoba. Petero nawe aruhara aratangara, haravuga ngo erega twazaga twikubita ngo ni twebwe bayuda, ni twebwe abanyisirayeli dufite akakiza, erega n'abanyamahanga Imana yo baganiriza. Yamuhaye na test iramubwira ngo rya biriya tago twebwe ibintu bitatu ibintu bitatu twobika gute. Nibwo yateruye. Nukuvuga ngo neza iyo dusenze dukorana ubusabane n'Imana, communication. Icyo gitumuriya mwandisi Yeremiya yaravuze ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye kandi biruhije we mwana w'umuntu utashobora. Nukuvuga ngo baza bavuga Yeremiya igihe bari bamuboheye mu nzu yo mu kuzimu
yo mu ndake mu kiziba nibwo yatabaje Imana. Abantu bose baba baje agasarani reka vuge ngo baba baseka Yeremiya yaravuga nibwo yavuze uzosoma 15 n'15 muri cyo gitabo cya Yeremiya yaravuze ngo ayi Uwiteka we warashutse nemera gushukira none maze kubamenya abaseka uwaho ushuka wese karaseka muvuge ngo amen. Imana iramubwira ngo ntabaza ndagutabara kwereka ibikomeye batangira iniki kiganiro inko mushunemi muvuge ngo amen. Ikintu cya karindwi, inyungu ya karindwi tubonera mu gusenga kuza gututera kuza gutanga ubwenge ariko ahangaho tiyoreka kwaso muri umuvyeyi aho hantu timuruzi isi ya none uku nguku uko isi ya none iyobowe n'ubwenge muvuge ngo amen. Naringiye kuvuga ibintu bikomeye kunda kubaza abantu bakomeye muri Amerika. Muri Amerika habaho inzu niyo iyo nzu niyoboye isi yose ibihugu byose biba ku isi. Iyo nzu nta muntu uzuyinjiramo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bayoboye isi ntawoge habe na Amerika. Indege zo muri Amerika ubwaho nta ndege zica hejuru. Narishatse kubabwira ariko mbona hari kamera nabajije amakuru yayo. Nta ndege zinyura hejuru y'izo nzu. Indege yonyura hejuru y'iyo nzu bahita bayimanura bakayirasa. Ni inzu ibamwe abantu batazwi nibo bategeka isi. Ibi bihugu byose mubona birwana ibiki. Narishatse kubabwira hejuru y'ubwenge. Soma ariko ndababwira hejuru y'ubwenge buva mu ijuru. Imana izitanga ubwenge. Inyungu tubonera mu gusenga n'ubwenge. Ngayisoma gatatu no 17 Yakobo ibice bitatu 17 ubwenge bw'Imana kwizitanga ubwenge. Yakobo ibice bitatu murongo wa 17 aravuga ngo ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Amen. Mwategereye bakecu mwategereye twavuze ngo inyungu ya kangahe ya karindwi. Inyungu ya karindwi tubonera mu gusenga Imana izitanga ubwenge. Kunda ririya jambo no mu nyigisho zanje muzamunyumva ndarikunda cyane. Umuhanuzi Yoseya nusoma ibice 4 n'ivesi ya 6 yaravuze ngo abantu banje bapfuye bazize kutagira ubwenge. Ubwenge barakeneye. Turuzi ibingibi abantu birirwa bavuga kuriya no kutagira ubwenge. Reka mbabwize ukuri. Turuzi ngunda Bishop Karegeye Imana imuheze umugisha hariya mu gihugu yagiye. Igihe bamukoresheje ibi biganiro banguvu bakunda gutukoresha kuriya wewe abantu benshi bazabamba babyishimira akamaro amagambo nkakurya kwifizi ayiroha akaza yamavuga. Kurya yaravuze ngo iyi mikoro n'izipimo. Iyi mikoro ukuri igipimo cyawe. Uku nubona bagwe uzokwa mwitinyira kure. Nukuvuga ngo isi yose igiye kureba ubwenge bwawe uko bungana. Uko nta muntu wo kumenya ataramenya kuzuvuga tawo kugaye. Ariko iyo baguhaye iyi mikoro yaravuze ngo iyi mikoro n'izipima ubwenge bwawe. Yereguriya muntu ni kubwenge bwiwe mungana. Nukuvuga ngo iyi mikoro muzotinye iyi mikrofone kakurya ko gupfa. Sanga abantu yakusigi ikigambo kuriya muntu agira umugore yarubase hagira abana hagira sebukwe na nyirabukwe. Nukuri rimwe tuzatubireba kuri YouTube kwa muziki wareba titira gusika ijambo yakubiseho uko kamuzika nuko ukamutanga. Uyu muntu havuka mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge kukuriya nuko kutagira ubwenge. Umuntu ufite ubwenge azayoborwa n'ubwenge akagengwa n'ubwenge. Nico gituma uyu mwanditsi Yakobo yavuze ngo ubwenge buturutse mu ijuru bugirwa inama n'ubw'imbabazi n'ubw'amahoro. Muzoza mwemera tugirwa inama yemwe tugirwa inama. Kuryo umuntu utagiye inama ni kurya baza bavuga aba yarananiranye n'ishidikana. Ariko ngo ubwenge buva mu ijuru
ukaza bugirwa inama ukavuga ati nta muntu utubwira nta rugero woba mutabwirwa yewe kiriya kintu niyo uri nyanaka niyo uri perezida w'ikorari nimba uri perezida w'abanyamasengesho niyo uri pasiteri na pasiteri agira abajanama akavuga uraboneye yewe kiriya kintu ubutaha wari gukora kiriya kintu kandi ukamumubwira na discipline tiwihanukire kiriya kintu wari wakikoze ariko tiwakikoze ukagikoresha discipline yintu wari kugikora kuri utahaza gikugorora muvuge ngo amen ubwo bwenge bw'Imana turabufite abo nibe Imana ishatse kuyitize kuriya abari bose yagihamagara yahamagaye abanyabwenge Imana tizifa guhamagara baso keneye mu bwami bw'Imana habe n'ibingibi dukeneye abantu b'abanyabwenge ijambo rikurikira irya nyuma ngo turangize muvuge ngo amen gusenga bize biduheza icyerekezo ariko abantu babuze icyerekezo kavo abantu ko bararindagira muziyo twebwe abanyendondo iyo inka yagendaga mu bitoki katwe twabaye mu gitoga inka tukayijana muri Nyarubira ikabura nk'inzira neza yagiye mu bitoki mu kwa 12 yazigigera iriya yabuze inzira aho yanyanyanyuze ikamiguma guhota muri za magana yabuze inzira gusa kagana niko abakristo ubu ngubu bameze basi barabuze icyerekezo mu nzu y'Imana akazagendo akazayurira amabafu muzi ko abantu bazotwurira no mu yindi minsi iza akamaza ngaho atafite ubwenge ukamubona akamaza yacitse no kuraje gukandagira umupasiteri wasize hakamubona kandi yamashije hakugira igitabo Imana izitanga icyerekezo Imana Bibiliya yarambwiye ngunda pasiteri wanje karashisha wo mu gitoga niyo yarwaye azambabaza cyane karashisha yazaga twigisha mu gitoga akavuga ngo Imana si y'umuvurungano Imana igira gahunda kuruza ubona abantu Imana igira gahunda si y'umuvurungano Imana izitanga icyerekezo soma kugira ngo mujumve twari dusize ahantu kugira ngo abantu tutabasige nza ntegura ibintu bifite naho brandise abami ba mbere 19 no ku 9 abami ba mbere 19 ni verse yayo 9 hadusomere Imana zitanga icyerekezo kandi zitanga icyerekezo tubwira ngo nuko baseze ni kuri umupasiteri ni kuri habe niyo wowe uri Eliya niwe yahaye icyerekezo yari yabuze icyerekezo kandi yarakoze biriya biteke yavuga ati umugabo arafuye reka muheze icyerekezo soma aravuze ngo agezeyo yinjira mu buvumo agumamo agezemo yinjira mu buvumo yari yacanganyikiwe n'ibyagihe umugore yari usarira umuntu watwise umuntu wisha abasirikare ingabo za Shera z'abagore 400 ingabo za Bari z'abagabo 450 arabica amanura umuriro utwika abasirikare 150 akora nabiriya bitu ariko ngo umugabo we bamubwiye amakuru ngo yamahunga umugore muvuge ngo amen abantu batacerekezo kubera ibibazo dufite hano muri Kenya uzuko umwana wawe yotuma icyerekezo uzuko umwana yotuma icyerekezo neza ukamuva ku mana uzuko umugabo wawe yotuma uva icyerekezo uzuko umugore wawe yotuma neza uguta icyerekezo Eliya yataye icyerekezo ciwe cyatawe n'umugore mukahabu Ezebeli aramubwira ngo nkikigihe muvuge ngo amen ngo yamagenda hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho aramubaza ati Eliya we urakora ikaho nawe aramusubiza ati nagize ishaka ryinshi ry'Uwiteka Imana nyiringabo kuko Abisiraheli bavuye mu isezerano ryawe bagasenya ibicaniro byawe kandi bicishije abahanuzi bawe inkota nijye jyenyine usigaye nanjye barangenza ubugingo bwanjye ngo banyice iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka uwo mwanya Uwiteka mucaho maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi umenagura ibitare imbere y'Uwiteka ariko Uwiteka yari atari mu muyaga umuyaga ushize habaho igishitsi cyinshi ariko Uwiteka atari muri ico gishitsi hanyuma y'igishitsi hakurikiraho umuriro ariko Uwiteka yari atari muri uwo muriro hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ryituze amen amen uriya muvyeyi ejo nzaguheza amazi muvuge ngo amen ukuriya ni ugukurikirana ivyanditswe kuriya tumuruzwa yamagendereza yafashwe kugira ngo mwumve iryo jambo muvuge ngo amen
habura icyerekezo. Umugabo ati icyerekezo aja munsi y'igiti cy'umuritemu, aravuga ati no, aho kuvuga ngo banyice, avuga ngo mana amakakama ampanukire mu imfe. Habura icyerekezo yabutwagira ngo marayika araza aramubwira ngo Eliya uri mu biki? Umugabo warwanye ziriya ngabo, umugore karaguka uri mu biki? Zuka dore umutima utaze ku makara n'agacuma k'amazi ngo aranywa. Kuko kera kuri iyo umugabo yafashe ingamba habe no kwiyahura n'icyage tuzumva ba papa batubwiye, iyo umugabo yafataga kwiyahura habe niyo mwagiraga gute yashakaga kirorini akayunga cyangwa akaja mu ishyamba akiyahura. Iyo umugabo yafashe desi yaravuze ati gupfa ndapfa sinzosubirayo, ngo ararya ngo arahaga, yari yashonje ngo yagize ngo yamasubira kuko yari yafashe kuvuga ngo icyo giti kira neza amakakama ngo yamasubira kandara urarya. Ngo marayika ubwa kabiri yazimu iyo umuntu Imana iyo wasenze ziguheza icyerekezo muvuge ngo amen, iramukangura kandi zuka urya ngo arasubira warazuka ngo ararya. Bibiliya yamembwira ngo iyo mpishe ngo ayimarana iminsi 40 ngo asohora ku musozi Horebu ngo yinjira mu muvumo. Nanone icyerekezo yari atarakigira, iramubwira ngo sohoka muri ubwo buvumo, sibwo naguhamagariye. Muvuge ngo amen. Nibwo yumvishe biriya bamaze kudusomera umuriro amabuye tremblema bivuga ngo ariko ngo arategera ngo yumva ijwi ngo ryituza ngo aritegereye yumva mu harimo Imana. Iramubwira nibwo yamuhaye icyerekezo, arataha asubira mu bantu avuga amakuru. Ubwiza bw'Imana bugakomesenge. Garuka abantu babuze icyerekezo cyo gusenga, abantu babuze icyerekezo cyo mu nzu y'Imana. Icyo gituma abantu bagenda barindagira, ariko inyungu tubonera mu gusenga izi duheze icyerekezo. Ijambo rya nyuma turangirijeho, muvuge ngo amen. Iyo dusenga inyungu y'icyenda tubonera mu gusenga, iyo dusenga dushurirwa kuvuye ku Mana, tugira ishurirwa rivuye ku Mana. Ibyakozwe n'intumwa 13 arasoma kuri 2 ageze kuri 3. Ibyakozwe n'intumwa 13 2 ageze kuri 3. Aho niho turangirije. Byakozwe n'intumwa 13 murongo wa 2 2 no kuri 3 aravuze ngo ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Mwuka wera yarababwiye ati itondema titwaje mu giterane cyo gusenga, bonzeraga niwe wadutumiye hano. Reka ngubwire ubwo bagiraga gutetangira iyo titire, ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, ubwo basengaga Imana biyiriza ubusa, Umwuka wera yarababwiye ati arababwira ati mundobanurire Barinaba niwizi duheze yishurirwa na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Reka mbabwire n'ukuri kose umuza mubona abantu benshi kugira mu itorero n'abantu batuye mu itorero, hari abatarayishurirwa, hari abadafite ishurirwa. Nimba Imana ivuga ngo mbere yuko bashira umuntu ku murimo hari ikondisiyo kugushika kuri ibi ngibi, nayo iravuga ngo no iyo basenze ngo barasenze ngo basenga ngo kandi bari bijuze. Reka mbabwire iki kibazo, icyo kibazo reka ndekenza harabona bikibiye mu rusengero rwacu kandi tizosubira kumbaho, kibibaho kandi barabizi kibibaho. Sinopfa gushira abakozi gusa ngo abadiyakoni kuko bavuze ngo bavuga butumwa ngo dusengera abapasiteri tutabarira Imana, kibibaho. Ndakunyura kwibabwira kibibaho kuko namenye Imana ishaka. Muzi ikibazo dufite n'ubu ni ikibazo cy'abagebeyoni. Abagebeyoni bagiye ibirato bishaje, bambare imyenda ishaje, baravuga ngo turi bene banyu tuvuye mu gihugu cya kure. Baraza Eshuwa naho bamuteka umutwe kubera abantu baza ngo kwazi kuzina, ngo kwazi gusenga, ngo kwazi kuvuga rugo, ngo kwazi kwandika amandiko, ngo turamuheza inshingano, ngo turamuheza iki bigashika ku murimo akaba ari ukunaniza na ndetse agatumba kutano hanze kandi ari we wari umuyobozi. Ngo baba ariko ngo Eshuwa ngo aho kugendesha Imana kandi ngo tibazaga bakora batagendesheje Imana, ngo munsi yamabemere ngo barasinya, ngo iyo bamaraga gusinya ibintu byaba birangira, ngo iminsi itaragera 3 ngo bamenye uko ari abanyamahanga kandi ngo itegeko ryabo tibazaga bagivuguruza, ngo bambagira inama. Aba bantu turacyabagize gute? Kera byari byarangiye, bama bavuga ati takundi n'ubu ngubu abagebeyoni nibo bari mu itorero, nibo batunaniza ku manywa na nijoro. Bama bavuga ngo reka tuzabakorera ibintu bibiri kuko ntakundi twabarahiye, bazaba bashenyi babe n'abavoma, bazoza bavomera
iteraniro ryose bazoza basa n'ikwi babatoragura ariko babatubemo barazarana baroroka kugeza kuri none. Nicyo nahishatse kuvuga. Abo ngabo bagabo ngo bari bataramye kurya nuje kurobanura mu rusengero, nuje gutanga inshingano, nuje kwehaba hantu hose nukubanza gusenga uko ngo uriya muntu arakwiriye. Imana zitanga ibimenyetso 100%. Timuza mugira ngo Imana atizivuga. Nimba uvugisha umwana wawe ukamwigisha kuvuga akavuga ngo ABC. Tuzi umwenge ngo iyi ni A, akahengeka ejo akavuga. Mukabwira ngo nimba wigisha umwana wawe Imana ariyo yakuremye akamenya ABCD ukagira ngo Imana nitazivuga. Ngo nabo bataramye ngo barataramye ngo bari bakeneye ababafasha mu murimo ngo umurimo wari umaze kubananira ngo bataramye bari mu gitaramo ngo kandi ngo bihirije ubusa ngo baratarama ngo umwe ngo yamayishurirwa ngo bamba bavuga ngo abantu aba Imana nitizivuga kandi abantu batowe n'Imana tibo kunaniza umurimo abari wabo bavuga ngo ni muto abo abantu twifuza ni babiri inde twasomye Baranaba na Sawuli nibaze badufashe umurimo w'Imana gukora umurimo w'Imana. Igituma tunaniwe nuko tudafite ishuri nuko tugendera reka mvuge nguko ndumusinzira nyogo senga no musinzira reka muzane ndamugira umudiyakoni uriya iyo si ishuri uzi kuzoza wicuza ngo n'abasengeye nabaye gute kandi kera warabasengeye tiyoba ibiti byoba bigishobotse tiwoba bagisengera ndashamburiye mu izina rya Yesu nikimina ariko gushurirwa kuri muza musenga Imana mukabaza Imana mana uko abakoze turi bakenya nzanzinduka izogenda gute ko turi bakeya abadiyakoni bamaze guherera mu cyaro kanisa risigari buruka abakoropa tuzubigenza gute ukabitekereza mukabigendera mukabisengera Imana ikabaha icyerekezo ibintu bisabye neza Imana iziguheza ishuri abantu benshi tuzishurira kubera kudasenga ariko nitwasenga muvuge ngo amen kuko Moise tusigaranye iminota 3 iyo minota 3 iya fose ni muzi ija kukuta iminota 3 ndama habe niyo muhanura ibiheko byo muri Amerika ndama mbaka iminota 3 itarenzeho ndama nicaza Moses akomereze vuba kandi kurya muza mucuranga ndabizi baraja kubaheza yanyu sinjewe wabatumiye ariko nakeneye uko n'abandi bose bavuga iminota 3 nawe urumva iminota 3 ayiye. Uyu mugoroba w'inyigisho mana aha muri iki giterane abera impinduka mana we Imana niduheze umugisha. Amen.